clear tu te chi bai ule voin he march ni sang ni som pakua ania tuna hian hola indoor stadium a kanom meka voina hian jing daria tatanga dar kuwa in kara LPS Profight boxer la damte semi final khel tur buk na hun kan mang don ania tun chuma hian kan RNJ te han strict khop maya in buk an ngai poimo a voithum kan in buk na tur ani to a atir bera an hol puin in buk photania chumi zo chuan quarter final lut turte buk le ania tuna hian semi final khel turte mi somni uluk takin buk le ani dona hei mai hian i don lova title fight a an khel ma in buk le vek tur ani an wait he thatakin boxer te hian an maintain tur ani ti kha kan ho tu te du dan ania chu tiang chuan ma kan han la chhotran ania kumdang aro chuan he tiang hian kan ti tlut ngai lova kumdang local zel tura chuan heng hi thil chin zel tlang ni te pon kan thria ani ole tukina hian hei RNJ lama kan ho tu te aron thok chuak thale moya ma sain in mel khia tina te po han nei ve hrim hrimila a tha ome o hela hian sarvul thavunga a oma ani hearing chuang an hu fo mai an mi kan mi poimo tak te an ni hloma abula hian bi lalkhiat pui a oma ani po he tangkai takani ti chuan pia hian puro sema ti chuan usok chinga in ban te khalo phar ve hrim ta ula chuan melai pia hian sangte aom bokani helai min nai ber tu he punun moya ania ani he ROC chairman ania khan mi poimo berani engemo thil boyom selani decision hingai thina ring official commission khantia chuta chuan chairman ani unienga ani he kan senior zinga hei tlemin na kumatam deuh ber mai theia chuti chung chuan avia kala tha ema ringa ala lon all lo thei hi kan lom na le kan thlamun na ani thina ni ole ti chuan hela ham pu chuanga a oma ani potang kai thin le mai a detail in an ma ni hian chan chen hi soife tham om vek ania Tata Yodha 4x4 pickup LPS Profight tluang takin kan nei chowa hei zan tam kan nei talo zan li chia kan nei ta a semi final hi march ni li le ninga zana khel anianga ti chuan kan han chol de udetanga niriat zana final munom tak kan en thei tur kan ngaya tlem kan han chol lenga ti chuan march ni som pani zana title fight ti chuan zan li chia kan la bak ti na ani chu tluang takin en kim kan ti thei hi pathian min suaina ni pon kan sia ni eng pon ni sela hei in buk te kan tran chho mol molanga chu tiang chuan a soi tul te kan soi le don ani ole tun trum bi ka hian in exhibition match munom tak mai en tur kan nei dona chu final zana nopang baut munom tak mai WhatsApp lama te social media lama te kan hu deu chuai in karinga is lungdar nopang duom tak mipa nopang in nek le tui pui le veng duai mei channel pang te in nek khami baut kha en tur om dona hei Hemi pui ran ngak hlel hle maya ten sponsor du pon tamani chutiang chuan kan ho tu ten rem ruat na fel tak an han neya hei tun chuma hian in kan so hi hlotling khop mai khoche kara khowot kara po Profight en turin mi pui an ron chim thahum zia thei hi thil lawmawm tak ni ngar heng pon ni sela in buk kan nei chomol molanga atu langin soifiang hai ta kan ho tu ten an han soifia chhozel tura pongai la thange boxer pati kan bu ta hi march nilizana in nek masaber turte ania light flyweight semi final aron Intum turan nia avan duai thak ang reng khop maya champhai tui pui tlangwal ve ven ri tlat mai tikhan an ron chhozela an in tong lo thei lo tlat mai ni champhai tui pui kan soi chuan ril ruwa mitha a boxing aron lang hal top mai ni anni khuwa he boxing tui pui khuwa ania mi panau pang reng chuan boxing an khel ngei turani chu dan anga an nei ani top mai ni hei chenau pang khengin ani chu ole hela hian weighing machine monitor lam nai jok
heti kan han thira an veilam pangzo kami he lawmawm ani ya ani he apa he purin sang puya ani anau pante ta changin boxing a khel chawa tunan kum som paruk mi chau ani mison veng thang sai pum chuak ani ya le chuan champhai tuipui tlangwal hi voi ni ring chunga kan hmu to a amma saber khan iuna ni ma sin alo chakalal pian thara siha an ne a te chuan khamizan khan fighter of the night yani bokani chutiang khopa boxer tha chu ania ni som police niliza na hian ring chunga kan hmule don ani ole a khing pui tur he hey aneu lo hle mai ni po hi so ram muana champhai tu pui tlangwal thawani kan ti to kha mission veng thang sai pum chuak thawani ani hian mi pahni iuna ni ma sina lo hne to a Gregor Joseph kha an ne a o han let le lokila ela lawmawm hian manzan khan walk over in ring chunga chakna aron chang kan la hre ome a chan chu kha megalaya boxer thatak mai kha headbutt ava in amit ko akaklau maya kan medical lamin khel thailo mantia ti chuanin walk over khan ron chakani ti te khan soita ilain poni sela anin buk chawng anin buk chung hian sarvula hian in an chanchin ka han soiba ka kha soi tur lo nual donin alaha chutiang chon hun kan phang chawang lawmawm tuipui boxer ania national bronze medalist nilai ni 51.5. Okay. Out. zoram muana tuipui boxer ania ani hi khelo india january kan ne ya silver medalist ni 52. Okay. anni pani he mars nilizana light flyweight khel tur ve tho ania an mingte han soivele potila thome hey hetila ya veilam pangzo kami hi heli tana tara ania ani he arunachal pradesh boxer ania a khel kan lo mu phawt ome ani he iuna ni mas ve veina king puite lo ne to a boxer thatak mai ania national championship a po avoi thum lai an mani state ai lo chuak to ania an state a phei chuan in gold te lo la khatiang khan record thatak mai ani ole ti chuan a pia hianin zoram chana a oma ani he cherhlun boxer ania republic veng thanga chengani uf lo ro cham fapania knockout technical knockout in a king pui an nek masaka kha an ne phota ani kha longtlai tlangwal lal loma ninka lal lawmawm an ne ania ti chuan nuwa khan iuna ni ma sinaron chakle ania he national championship te poni hianin alo machon ve photo thina northeast games a medal alanual to tin rgka national sub junior sangni sompalia lo tel to boka a soivek lo mayang chutiang chuan an ne he record nei thatak mai ania march nilizana ardeng chuma indo stadium ring chunga anni pani hian oi nuai don ole poni second ho tu ten in buk na han kalpui le pot sela thange telitara 50. okay Okay. f zoram chana 52. okay boxer duam tak pani he kan muleta anni he ring chunga voi duai lo kan lo mu to thin ani te chuan aveilam zo kami he lalding liana champhai toipui boxer ania apa lalloma ani hian manjan khan arunachal boxer kogam potam kha iuna ni masin an hea kan la hre ome ani he chu khel har sa he tak mai ania chutiang chuan yalal ding liana he nilizana kan hule don ti chuan abula hian ole larin sang atlaw a oma khorulien tlangwal boxer kumsom pariat me ania boxer duom tak ani national championship a te po ani he lotel zak to ania tiang chuan state a gold engemaw zat ala kan soivek lo mayang profight he tun tum a hian aron tel le a hei sani som parukan alo tel toni han let lokila hei lalding lian a phei hi chu
LPS Profight sang hi som paruka khan final a lo thleng hial to ni chu tiang anga boxer tha tak te chu an yang poni sila kan ho tu ten an in buk na han kalpui le lok sila thang lalding liana Holding the na 56.9. okay laring sang atlaw hi notice games arun chala gold medal alo lo to boxer thada ni lalding liana hi 56.5. lalding liana hi national games Mizoram qualify hi pa kan nei chunani bantamweight boxer dum tak tak kan huleta an ni he March nilizana ring chung kan hu tur te tho an ni ole an chan chin tlang pui han soile pot pot tai la tho me a velam zo ka mi he HCC lalram fela ania chongtlai boxer ani lalni ko la khwa chongtlai tlangwal pasal tra kan ti theyang ani he Profight sang hi som panga khan title holder ani title lo la to ni boxer ro pui takani kumsom ni pathum mi ni in hei kumina hian aron comeback thale hle maya semi final-a ring chunga kan hmule don manjana chetla po kan lo mu photo ang iuna ni ma sin mi panni ani hian a lo hne to ni chuan abula hian in boxer chuanom tak mai yuri lalbiak dikasana te kan ti hlua thin kha vaitin tlangwal kan hu boka ani he boxer thatak ani manjana khan W Alexander Manipur alo hne to ania chutiang chuan iuna ni ma sania hne na kha international player kha dukdol tlat mai ni Profight sang hi som pasari khan lo tel ve to thleng sang lutuk vak lova de chuan tun tum ro chu title hi lak nge atum tlat ani chutiang mi te chu tu na hian anon in buk don ni kan ho tu ten in buk na han kalpui lok selanga thanga sil ram fela 57. Okay. yuri lalbiak dika sanate 56.9. Okay. March nilizana boxer kan hu turte lightweight kheltur boxer thatak pan hi tuna hian hei kan huleta an pian han en thim hian thau chuang bang om lovani six pack moi takin an neya an thorim zia heta tang hian alang hal ngot mai ni an thokrim hle ang ti hiat theini ole an chanchin tlang pui kan soile molanga hei velam pangami he red corner aron ding don ania walhalom puya ani apa robula let ani in ani khuang thing tlangwal ania kumsom ni pakhat mi ania technical knockout ve in a king pui lo ne to a chutiang khopa record nei tha chu ania ten Profight po hian alo in lan nual to sani som puruk sani som pasaria a mel kan lo mu to ti chuan kumina mel kan mule ania chutiang mi te chu ani ole ti chuan en eng poni sela hela ya thian pa king pui tur hi hei kan hua zo chuan ma fa nai ania ani he pu eflal ni nga fapa ania republic veng tlangwal ani Profight a quarter final te lo thleng to ania ten nga king pui knockout le yuna ni ma sin lo hne to a manzana zetia lunglei boxer thatak mai zetia voi ni nek thutu dondor marwin megalaya boxer kha ani hian ahne ani hengpo ni sela Profight a po ani hi lo tel chhonual to kan soi du lawang in bukna kan ho tu den han kalpui phot sela thange vanalom puya ani hi first notice Olympic Games 2018 na gold medalist ania nei lo notice ha champion nilai ni vale kan lo me 65. Okay. Okay. zo chuan oma fanai ani hi mani zana khan fighter of the night tathan ania ani boxer thadagani 64.9. Oh, dike. mi ba twin ngor check mai tu
Chẳng dốc của mga ai hay với dốc của mga ai tất men lẻ con cà rin March nilizana ring chunga kan mutur boxer duom tak tak pan ni hei kan huleta a an ne hen chan chin tlang pui han soile puat puatila a tha ome a velam zok he han en mai po a sanget zok pian muk zok he iti mayang zomon sanga ania khatla saut an nek kan lo hu zeu to iuna ni mas ve na king puite alo ne to ania ti chuan Mizoram state ayo in Jumthum alo fe chuak to ni state pon lama ti chuan profile da hian sang ni som pali sang ni som panga sang ni som paruk sang ni som pasaria te lo tel to ania ti chuan tun tuma hian ring chunga mel kan hule ta fo mai alo momani Mizoram state bi ga phei chuan gold hi paruk ngot mai lo hui to ania ten LPS Profight da semi final hi lo thleng to kumina hi chuan champion belt thren nge atum tlat ani chutiang mi chunia ole bula hian en lal ruat kima omvele thung ani hi model veng tlangwal chuanom tak ani mi pali alo tuk dol to a knockout in mi pahni anhea iuna ni ma sin mi pahni anhe bokani amhelen angani lova annek hin a hle mai atuk akutum han thlok vel kha an tur lo thin an tule hlol mai thin ani chutiang mi chu ania state championship ate lo tel ve zau to a ma nia in zir chho ania experience tam tak soi tur nei lo ma se kumin profile da hian amel kan khrebel a chet phung po kan mi thla thiam ngal mai ome chutiang mi te pahni chu tun tuma hian aronin nek don ani rengot mai en lo phalchi ni lowang oleng poni sela kan ho tu thian anin buk na han kalpui le pot mai se tha zomon sanga khala south mon te ania ani hi senior national numbra gan Mizoram ayo in akalani 64.5 okay lal ruat kima model veng boxer thoda ania ani hi 64.5 March nilizana kan mutur boxer thatak pani hei hanon ding leta anni pani he an mel kan en hian kan the mai ome maro chun chanchin tlang pui kan soile pot potang ole velam zoka me he abel lalomoya ania LPS Profight da hian light heavy tumle title halo la to record athakop mai sipai boxer ani ti chuan tun chuma hian a weight cut in mill weight aron nek a nek tha choviawa amai ro chu mi pui duai chuan a fitness a hian du khop ani lo de mo ti kha ani thina ma ro chu tun in khel chung hian a fitness hi aron keep up thale maya aron maron son chho thale maya ti chuan tuna hian he abula ding kan huwa ani hi silal duoma ania ani hi ramhlun south boxing club atangaron chuak ania silal duoma boxer thatak mai lo ni boka sang hi som paruk khan title fight athenga zar zo lian nen anin neka achak zo ta lo ania tun tuma hian title he lak nge atum tat ania mi pani knockout ve in alo tukdol to ani hengponi sela kan ho tu te hian in buk na yan kalpui phot sela chanchin an soibel dule an soibel thai tho turangai tai la thang puvula abel lalomoya sersi boxer ania ani hi notice game sa naglen ayo tapon alo khel to ni asam rifle boxer ania boxer thada kani 75 okay silal duoma ramhun south ania ani boxer thadak Mizoram ayo po foi tam tak local to ani 75 okay anni pani he March ninga zana in mektur anni vele thunga middleweight category boxer duom tak tak pani hei kan hule theita ni anin buk don ania anin buk na hian an tla top mai nge moti chu kan ngai tu rum ani an sa thadun tel tol khop maya fit dun ani ole han chanchin tlang pui han soile ta ila a thaome
veilam pangami hi h lalrin hlua ania na thial boxer thatak ani notice a bronze te lo la to tin Profight hi voi le khel to a final te polo thleng zak zak to final voi tum a thleng to ania tun tuma hian king pui the knockout less split decision in alo ne to a manzana khan sonoma chashing Manipur boxer thatak mai kha anne ani chutiang mi chun nia poni senakina sarvulan an chanchin ka soiba ga khan soidu nei chon la soizom tura ngai la pia hian kelal piang lawmawm homvele thunga ni hi sitlang pui longtlai district tlangwal duam tak mai ania boxer thatak ani voi ni ring chunga fight kan mutoa ani he ring chunga voi ni aronin lan toa amasa zoka khan walk over in chakapuan ania anua an khel tak tak amunom hle maya ani hian lom kima sipai boxer an timayang chu John Kentia nikum masa sang ni som pasaria title fighter lo tum to khami lom kima boxer thatak mai kha manzan khan ne ania chu tiang taka boxer tha chu ni ponisla Profight hi tun tum hi avoi khat khelna ani thunga an pani hian sete boxing academy pum chuak ve ve an ni olegan ho tu ten in bugna han kal poiselan chanchin soi bel turom le a soi thei tho turangai taila sarvula h larin hlua ani hi boxer thatak ani ya mizormai wa voi tam tak khel to ni 75. Okay. kelal piang loma ani hi sitlang pui mi nia sete boxing academy chuak ani boxer thatak ani 72. mi pa twin nuai miệng mấy tủ nuai miệng mấy tủ anni hi march nilizana kan mu turten nia tun trum Profight a hian ring chunga an la lut lova march nilizana hian an ronin lan chau don ani light heavy an nia light heavy a hian lut kan nga vak lova chumi zinga mi pani ta chu anni han ronin tum don an chanchin tlang pui han soile pot potila red corner a hian jack lalsang liana om dona akut lo ti chezau sela jack lalsang liana ani hi red corner a ronom don chal tlang lili veng tlang fal ania Profight sang ni som pali khang quarter final lo thleng to MMA mixed martial arts a hian in tuna hian middleweight champion lai ania chutiang khopa in fiammi ani fitness athale ang ti kha lo report mai ula athome ti chuanin abula hian blue corner lamading ve tur ming chung nunga a omboka zema bok tlangwal ani ani he Profight ta kan voi khat huna tur thawania ring chungai ngangin ngen ron tal don an chenga viol lawang ti ka soi thei lo ani chutiang mi ta chun dia mani thei top chua low in practice ve thin ani ole kan ho tu ten in bugna han kalpui sela sarvula khongain han jack lal sang liana ani boxer thatak ani ya mizorma te po lo champion to thin ani ya zal tlang li veng ani 90.7. Okay. ming chung no ani hi zembok tlangwal ani ya boxer thatak ani 80. Okay. Oh, ani weight 75 above light heavy ani. boxer pani duam tak tak kan muleta hanni he march ninga zana innek turte annia an chanchin tlang pui han soile taila hey red corner ami turzok he avelam ami he nia munga dk munga ani hriang mun tlangwal ania Profight sang ni som pasaria khan alo tel ve zau to sipai boxer ani medal alanual to tun trumbi ka hian ring chunga an lalang lova an kanvoi khat muna turten nia an chevel mucha om to khop mai bula hian blue corner lama om tur vanlal chuanga om ve thunga lunglei venglai tlangwal ania ani he naupan lai tanga boxing lo zir ve to ania bodybuilding lampanga akal na sakhop maya kan huang hian
ataksa apian phung arin om tlet lot khop mai mani na practice thina ni oleng poni sela kan ho tu te hian in buk na te han kalpui sela an chan chin tlang pui te po kha an du len soibel thei turanga yang ole sarbula DK munga ani hi asam rifle boxer ania boxer thatak ania sipaya te po medal leng mo sa lo to ni 76. Okay. vanal chuanga ani hi lunglei veng lai boxer ania boxer thatak ani 89.5. Okay. mi pa le mi pa twin noi miệng mấy tủ noi miệng mấy tủ Misba Senior Vice President Puef Lalni enga ania top kan nai don to anga engemo soi chua tula ti te pokha han soi chuak sela hun reilo te kan pe velok don ani punianga khungain hey LPS Profight sang hi le som pariat nei tur kha kan nei the talowa he som pako kan nei ya tumai takin he kan tluanga LPS chung ko lampangan tang boka asmu tang rang khopin ka ria lawmawm po katia an chunga point boxing aiwa han lom thu sei te po tulin ka ria tin hey power supply te poi kan nei tha khop maya kumin hi kan tluang khop maya sarkar le department chunga po lom thu sei kan bain ka ria tin boxer sim hi kumin hi kan nei tha fiau maya kan boxer te ma an son khop maya khoi level apo khan ma an son ani chumi ba ka chuan hei tun ai notice atanga local kan somte as Manipur boxing Thiam state te Arunachal te poi mat son khop me ni pon ron tela megalaya te pon lokala Assam le Sikkim le Tripura le Nagaland hen ron kal talawa chuti chung chuan boxer thatak tak ron tel theia amaro chu ta tak chuan lom chu soi kan du chu kan boxer te hi an lo tha khop maya tun din mona hianin tana tara chau hi Arunachal boxer chau hi rampon boxer chuan ding om thei ani towa chu wang chuan kan boxer ten ma son ti chiang khop maya tuna hianin mi puipo an phurin ka thia hei tumdan phei chuan governor te point semi final hi menon ti sakdon ni om takin alanga kan governor hello tui viau mai hello ni a he kan how to den an bia amuna ron endo na amuna ena amanaron communicate chutiang chuanin semi final a hian khuan turte po ni don om takin alanga kan confirm lo na ma selaron kal ngei chu adu ani chu wang chana lawmawm state head berina hemi kan so te kan competition te tiang khopa minu phur pui hi lawmawm khopin ka ria tin zorama mi pui rang mi pui zong te lom thu soya tul ka chi chu hey sponsorship ti tu te hi aro pui ka tia an sum do na tan te chon lem chon lar phanga ma sela an tumber ni lang chu zoram thalai te ti ma son hen tum ti achianga chunga chuan sponsor ti tu te an sum le pai te hetianga ram tanan pe hi ro pui ka te chu hei sei mai chi ya khangai lowa chung chu kan sei du ani ole semi final lut turte in buk na le han thlir lok na kan han nei chowa aman hlawi in ka hia ole khati chin kha tun tum LPS special report kan ron tarlan thei chu ni le phot mai te se